Okwikaha kwetomboitire ku sente z'emeruka za PDM zigabirwe omuki bari kugira ngo zihirwe abagiga n'obu abantu babuganaho umunyeshengerokazi wa district ya Hoima Harriet Businge owabana atongozaho ekigombe cy'abakazi cya buri cyaro umugomborora ya Kiganja netawuni kanso ya Kigorobya. Esente zangire kimwe kujja tubugiro oti bisobere mugaruka ntwigiza bihiyaka mugere mu kiempapura bati batazoke kandi twine ekizibu ebihabuzo bakabihanika mu rujungu atasomera ko barabonera kimwe ebihabuzo biri mu rujungu oyina kusera asome ni wabikolere ogiro oti ngubiyangire bisobere PDM ekaija buyayizire tuwayegesebwe butwayegeseibwe batugamba tukomeki tuwe kukoma abaraba bwa fwezi yokubanza hati fwezi yokubanza obutwakomere ababaire bokubanza batunga bakyali kutunga sente kyonka bakaraba akaunti bakingu kyonke kyako yongeraho ga tukyali kiro. Grace Birunjoro karano wachimwe habigombe byayihandikise okutunga sente za PDM nagira ngo batiremo sente nyingi bitu kibarengero kushanga ngo abineho batungire sente bitu bo bakabagira ngo cyoma kibanagire. Nyowe ndi secretary a group yangi file zone akazigura bugura 13 esenya akatekamo kugenya tandikiye kintekyo ndi mitwale 8 ba member byangire no gura bindi giro oti yo kyamu olale photocopy ni wena gyo kyamu akola committee wako abuhandanga muntu byona byawo ni bomanyiri kora bikora emitwale 8 nyakatikamo ebire bitayito enyuma aho speaker wa parliament akatwereza ebiro ugaruka kura progress ya PDM mu bishweka byaitu nyenka bamuka gikora ngakora na Dr. Kajuro go baitu PDM ya Hoima district tekaire mani abokuba erumu story nyingi story zikwijja nizinduka na ija kirukiru na ije kindi story na ija tinkantu baire hanu RDC na wakero leire ngwe esente mubantu zikayikireyo kyonka twino kunihira kandi ntubasaba ngubasemezemu emikoro omukugarukamu Michael Cyakasharo ry'umuhezi wa RDC ahabwa district ya Hoima najyango nibaza kugarukamo kwetegereza abo bona batungire sente abantu abamwe abari kugira ngo bakatunga sente umusente za PDM abamwe kandi bari abagaiga abantu abo ningira ngo bakahereza information yabiregwire data yabiregwire because esente za PDM ne sente z'abantu abari yo mu 39% yabora bari kukira y'ubworo so tari umuntu umugaiga ningo umuntu ushimire kuba natunga sente zo so twayikirizana na focal person ninga sho umuntu rukandura inge bya PDM aha district bagaruke bashabe data kurgo mu UBOS Uganda Bureau of Statistics garuke hanuya babanze ba evaluating bareba abantu abo abahandikire nibaha so that kibase kubayamba kwisha kugarukayo kupikinga abantu ababoro babase kuba nabone bafitinga program eje yatongoziweho umunyeshengerokazi wa Hoima neza kutembe yesento mu buri kigombe ecyabakaze kirya hacharo tukatandika na skilling center ituro hati eri under construction then neno bako tukakirora ngo omukazi niwe engine yeka omukazi bwakuba ajugumbizibwe kumayisango neka yone jugumbizibwe akuko omukazi ni wazara niwe ina abana omukazi ni wasuwerwa aina abasajja nabo baroho gasha kwa nwagaba Ambrose Katoto.